ji bername dengê hunerê êvar baş temaşevanên hêja. Em îro dîsa bi bernameyekê zindî, weşanekê zindî li pêşberê gelê xwe ne dibin mêvanê gelê xwe. Wekî me anî bu ziman her hefte em bi hunermendê xwe re, hunermendê xwe ê deng xweş re, bi mêvanê xwe re li ser çandî û hunerê bi guftûgo, bi sohbet û nîqaşê xwe me gotbû em ê her hefte bibin mêvanê gelê xwe. Li ser malperên Partiya Demokratîk a Gelan Bajarê Stenbolê HDP, malperê fermî her hefte em ê bi dengê hunerê me gotbû em ê bivin mêvanê gelê xwe. Her wiha îro dîsa em bi bernameyeke zindî bi navê dengê hunerê dibin mêvanê gelê xwe. Wek tê zanîn îro li Stenbolê berfekî gelek xweş hat bariye weka berfa Serhedê hatiye Stenbolê. Ev bername me jî zindî divê meha demsala zivistanê da, meha Sibatê da, di rojê serma da serqemê da ez hêvîdarim bi hunermendê xwe re em ê bi gelê xwe re demekî xweş derbas bikin, bi stranê xwe, bi nîqaşê xwe em ê bi gelê xwe re par bikin û parve bikin û dema xwe derbas bikin, êvara xwe derbas bikin. Her wiha îro mêvanekî hunermendekî gelek den xweş ku bi salane di çandû hunera Kurdî da xebat dike stran da afirîne û dixwaze di çandû hunera Kurdî da stranê xwe zêde biafirîne, di çandî da, di hunerî da kevirek dine ser kevirek û çandû hunera Kurdî xurtir bike û pêşkeşê gelê xwe bike stranê xwe. Hunermendekî me gelek hêja bi rûmet e. Ez ê hunermendê xwe mêvanê xwe bidim nasîn, bi rastî gelê me ji nêzik te wî nas dike, lê dîsa ez ê berfire piştê nasîna wî ez dixwazim em li ser wî jî qala wî jî bikin. Mêvanê me birêz Talat Yeşîl e, hunermend Talat Yeşîl ji navenda çanda Mezopotamya xebatê xwe dimeşîne. Hevalê Talat, tu bi xêr hatî. Gelek xêrdar be. Em ji bo we û temaşevanê we dibên êvar baş. Wek we ji got rojek wisa berfê me digot Serhed wisa lê ez barî mîra mij Serhedê borî. Di nava vê berfê de ji bo vê bername wisa germ we çêkir we derfet dam em bigêjin gelê xwe. Em gelek spas dikin ji bo we û ji bo Partiya Demokratîk a Gelan û hemû hevalên me, hemû temaşevanên me re em dibêjin êvar baş. Spas hevalê Talat kamera te ez barim dîmenê te tune em niha te nabînin, yani ekrana te tarît xwe. Tu ji kerema xwe re tu dikarî mêze bikê binêrî yani vê gavê em te nabînin. Dengê min te ez barim. Dengê te gelek baş tê, dengê te gelek zelal tê lê mixabin em te nabînin. Yani alî dîmen da em te nabînin, ekran komple tevayî tarît xwe alî asta me da. Çêbû ez barim. Belê, belê. Belê, hevalê Talat niha me te dî dîsa bi xêr hatine te dixwazim serçavir hatî çawayî başî. Spas dikin gelek spas ji bo we ji bo temaşevanê em dibêjin êvar baş dîsa ji bo ku vê derfetê ji we dame ne mümkün e aliyê teknîkî de pirsgirêk wê bên jiyandan lê asta herî jêr de em dixwazin ava pirsgirêka tune bikin dîsa ji bo we temaşevanên em dibên êvar baş serkeftin. Gelek spas hevalê Talat serkeftin ji bo te jî. Hevalê Talat em ji nêzik de te nas dikin, gelê me jî te nas dike. Talat Yeşîl kî ye, hunermendekî biçe awa ye, dengekî wî xweş heye û xebatê xwe jî dimeşîne, em wî jî baş dizanin. Lê ez dixwazim yekemîn em ji vir dest pê bikin pirsa min ev e. Ji bo ku nifşa nû jî baş bizanibe. Kesên ku em bêjin dibe mirov naz neke, hunermendê mirov naz neke. Ji ber ku hunermendê me ku bibe mêvanê me ez dixwazim hemû gelê me naz bike, hemû nifşa nû jî naz bike. Ji ber wê Talat Yeşîl kî ye? Talat Yeşîl çend sala dest bi karî çandû hunerî kiriye. Talat Yeşîl niha dikişan sazî de xebat dimeşîne û xebatê wî hene ji niha şûn de jî çune û xebatê wî çune em dixwazin sabî kurtasî em te naz bikin. Gelek spas. Wek we jî got nava tekoşînekê de me ji çavê xwe lê jiyanê vekir. Di salên 1990 de li Botanê çavê xwe lê jiyanê vekir wek li Botanê li Şirnexê Silopya. Nava gengeşiya tekoşînê û hatûnê çoyîna em bêjin konjektûra siyasî û nava
شر و پفچونان ده سال نوتی از بارم همید نجیم همیاد از زندینا دوی ده مما چاپ خواهد و سکلم مزد مثلا 2000 حتی 2005 2006 حتی 2010 نوان دبستان سیستمی ده و که ام بیشن هیچان خاناس نکری 2010 پیدا ام بیشن از نوا 2008 پیدا نوات خوات نوان چند مزبوطامیا و که ام بیشن بقورین زاروک آدم دست خوات هنری کرد ام نیزی 10-12 سالاجی نوان دا چند مزبوطامیا ده و که ام بیشن شاخن شرنخی و که جزیری و که سلوپی و که آمده بر ایروژه شاخ استانبول هیجان افری ویتیا می هنری بردوام دکه تشته کو ام بیشن ام بکارن تشته هری پچوجن لسر ناو چند هنرا کردی ام بخوازندان سریک ام بکارن تشته کو سابقن آرمان جامع هری مازن او کو ام خدمتش بو گلی خو و جبو چند هنرا خو ام بکن و ریویتیا ما به شکلی بردوام دکه هواری تات از بارم دنوان چند مزوپوتامیا داشت خبرت خود آنزمان دمشینی هر وها خبرت کی تجی هبو دمک کندم من دی لسر مدیا جواکی خبرت تافران دی نه خبرت تجی هن از بارم جبر کو ام نه تا کسی لسر تسکری نه ام خوازن گل باش گلک یعنی نزیک تا تناز بکه خبرت تجی و گابی خبرت تا ایکوت نو چه کریه چنه کاری پارو بکه ولی امبیشن وکی امبیشن بر وک 10 ساله بنابه کمک لالش معاوا کرد از نوای در موزیسین بوم کما لالش طبعا امبیشن مستران آفراندون هلبرین مهبون مستر نوای کومه دوشاندن نزدیک 10 ساله موسا خبات کردم و نزدیک 3-4 ساله وقت تا که کس از دخابتن دوی 3-4 ساله ده وقت امبیشن سه برهمی من درکتن سه وقت کلیب نو درکتن نهاجی آماده کاری مجبو سه برهم جل پیشم نه حتی مجن آنابرا ما هکیده از وارد سه برهمی خواهی خلاص دکم و بگل و پار بد دکم تا بیا ریویتی یک دریجه و بردام دکم به شکلی ناسی برهم دستی مدنه و پیش روژه امی واجه بگی جنگل خواه و حوالا را پار بکن هر بيجي ام جي سركتن تخوازن جبوته وهروا حموجي هوال وري هوال تن هوال بند ترجي ام جي سركتن تخوازن رياضه مدايم ذكري به هوال طلب بيوستي يعني افيان تشكي اساسه هنرمند كرد براستي جي باري وانغرانه بيوسته بجلنبري لهنرمند خوادي در بدر كتن هنرمند ميسيوناوي بيوراوي او كو يعني بنوا جلي خدا به تعدایی ظلم ایریش لسر گل به بکارانین آری دستلاتی خرجدن بیجن هنرمند افیان هانی دست عملی خو و به حمود جهان دناسین به حمود جهان را پارت که به دنگ خو به آوازی خو به نویسی خو هر وها به خبات خو پارت که بروی که دبی مروف هنرمند خو قدر بده که هنرمند خو مزن بکه عزیز بکه چون کی باری وان گرانه او جواکی فهم دکن جبروی دبی امجی بگشتی بگلنپری به هاور ناصب هر آوای ام هنرمند خو خودی در بکوین دوی مل ده امجورا سرکتن تخوازن حوالی طالت زیده درج نکم ام دنگ ته زلال ام تخوازن گودار بکن کرم که سترانا یکم نمیشه بگیرن فرما بله سپاس دکن یان وی بیژن وک وجگو بار هنرمند گران اما هنرمندی کو به ناوا گل به تکوشینا گل اگر هنر بکرن و هنگی دمی باره گران ذاتن هم بیدید زان هنرمندین سیستمی هنرمندین هم بیژن برجوندی ها چاوا دکن و وجگو باره هنرمند گرانه از دیگه بینیم زمان سترانا قوسا دست بیرکن ایرو هم بیژن 14 سبات هم بیژن جبور جهان بلکی روژک تایبت دردارن روژک تایبت لجبور مگل کرد روژک راشا بریا 22 ساله سروکی نامنتوی سروکی ما به کمپلک نامنتوی هات گرتن دیل هات گرتن نهاجی دنوا 4 دیواری سیستم هم بیژن ایمرالی ده به تجدید گران رو رویا ام 2 ساله 3 ساله 22 ساله سالوگران قبلا نامنتوی هر چی خواست والج مدار خست به ام ده شخص سروکاتی ده ام و کمپلوی لعنت دکن و ام لنرخ خواب سروکاتی خو هر دم خودی درکتین ام خود درکبن ام ستران اکمی جی ام
ل سروکی خو حوالی خو بکن دیاری کربش کربش Boşlu kafesli zindana, vurdu zorunlu meydana. Boşlu kafesli zindana, vurdu zorunlu meydana. Çi bektep, çi devrane, felek hep çi bazarelo. Çi bektep, çi devrane, felek hep çi bazarelo. Bir namın kendi kureli yakın jedi fure. Bir namın kendi kureli yakın jedi fure. Sergerdan olmuşure gel ömrün kendi varelo. Sergerdan olmuşure gel ömrün kendi varelo. Bir namın kendi kure, bütün asır temaredir. Mümenan birin daredir, simsil asır temaredir. Sederban birin daredir, gel orajın çarparelo. Sederban birin daredir, kani rojin çarparelo. Rojlu kafesli zindane, vurdu zorunlu meydane. Çi bektep, çi devrane, felek hep çi bazarelo. Çi bektep, çi devrane, felek hep çi bazarelo. وی ساعت خوش دنگو دلت صابه دستت صابه حوالی طالات هر بجی اف ستران براستی گلک باندورا ویجی لسرمه چه بیه جبرکو مبزاروکاتی ملوی ستران گودار دکر گلک ستران اکی خوش تانی زمان هستین تا دلت صابه حوالی طالات ام خوازم تشکی واجه حوالی خو پرسم یعنی لسر ستران این کردی هر وا هنر و چند کردی وقت زانی با آواکی خرید با آواکی چوت ته دزین جخورا دکن مال همان دمی بشافتن دکن یعنی آسمیله دکن دحلینن سترانن کردا وقت ام بیشن توی ستران هانی آنی زمان مینا که بیشم وقت بدهان سترانن کردا جالین کسین که ام بیشن کرد نینه اوج دستلاتا devlet iradı xebite yani destelata Türkiye ra her oha mejin netev perest yani mejin qirreja xebat dikin ev hunermend ji xwe re dibin hunermend û stranên Kurda dibin ji xwe re dikin mal li ser navê xwe çê dikin diguherînin naverokoyê vala dikin wateya wî hemû diguherînin û ji xwe re dikin mal li ser viya wek hunermendekî Kurd tala dêşî dixwazî çi bêjî li ser bişaftinê li ser em bêjin stran dizîn ستران خراب کردن هر وها هنرمند جختا راستی خواستن در بخن خواستن
gel dejenere bikin. Li ser vîya kurtasî tu dixwazî çi bêjî kerem ke fermo. Ya bi rastî li ser vê pirsî mirov nikare heger mirov em bêjim kesar ev girê bide em bêjim kesên hunermend ya da kesên qaş û navên eynûkê de hunermend ve girê bide wî em bêjim famkirina wê qels dimîne. Ji ber ku vîya ne em bêjin tenê huner ya da kesekê vegirê da hunermendekî ve da kesekê vegirê de vîya em jî baş dizanin ku heger ku em hûn bixwazin netewekî ya da hûn gelekî tune bike gotinek meşhûr e navên eynûkê de ji beriya hemî tiştî hûnê li hunera wî li zimanê wî li dîroka wî tunekirinê bigerin bi rastî jî vîya em bêjin salên piştî em bêjin komar hatî avakirin û pê devek em bêjin polîtîkayên sîstemê ku ên serekê ên dewleta bû. Diva nava va polîtîka devek polîtîkayek dewletê hat meşandin salên bîstî sihî dest pê kirin û bajar li hemû em bêjin gund û navçeyên Kurdistanê geriyan stranê Kurdî bi rastî em dikarin navê wa jî bêjin bi dehan mamosteyên xwe wek nava Kültûr Bakanlîyê şandîne Herêmên Kurdistanê wiya stranînayê ne bi seda bi hezarek nava arşîva TRT de wek em bêjin stranên anonîm ên Tirka dayîne nîşandan. Îro ev berdama vê polîtîkayê hêjan ew stran nûka tên derxistin û tên aranjekirin bi awayekî Tirkî dîsal gel dite tên nasîn. Em vê dizanin ki wek em bêjin hunermendên Kurd hunermendên Kurd lêkolînê dikin hunermendê ku di nava gel de ne hunermendê ku dixwazin arşîva strana bu afirînê em diçin kîjan Herêmê Kurdistanê stranê ku em derdixin em didên em nava arşîvên TRT de em wek stranê Tirkî li hemberî tên ev stran ji Kurdî wergeran dîne Tirkî wek stranê Tirkî dayîne nîşandan. Ev em bêjin ne îro em bêjin rojane polîtîkayek îro em bêjin 10 sala 5 sala stran polîtîkayek 100 salan berdam dike. Ji wê yekê îro jî wek ve gotî bi asta herî jor de em vîya dijîn. Em bêjin dem bûye dema teknolojiyê em bêjin sosyal medya da medya civakî de hîjan awayekê tuştir derdikeve li hember mirov û stranên gel stranên ku dayîkên me digotin stranên ku bavên me li ber bêriya pazî digot em bêjin me li dawetekî ya gundekî ya da em bêjin wextê me Kurda bûkek danî ev stran dahatin gotin îro ev stran em bêjin nava eynûkê de wek aranjekirin li ser navê anonîma Tirkî tên naskirin em vîya baş dizanin îro jî we jî got bi awayekê dî bi astek dî li hember kesên em bêjin em nijwaran nikarin bêjin Kurdî taxibin ema feraseta Kurdî feraseta çanda Kurdî em bêjin hişmendiya çandî hişmendiya zimanî pêre tuneyî tinê ji bo were naskirin tinê ji bo em bêjin layqek bistîniya de takîbçekê bigire dest ev stran mixabin wek alava têpkar anî Mirov dikare ew hebêje hevalê telat mirov dikare ew hebêje yani li dijî vî tiştê hunermend rewşenbîr siyasetmedar rojnamevan bi sekna xwe ya polîtîk li dijî zextên desthilatdariyê li ber xwe bide têbixweşe mirov dikare bêje yani rol misyon bigire kerem ke belê ne vîya em bêjin wek hunermendek nava gel da hunermendên ku ji gel xwedin hesîb û ji nava gel de hunerê dikin vîya barî wa hunermenda girantir dike çimkî hunermend mecbûr e ku hunermend hunera xwe ji gel bistîne ji nava gel de hunerê bike û hunera wî hunermendî ji bo gel be eger ne wisa be wê nebe hunermend wê nebe huner wê sadece em bibêjin xapandinek be ji wê yekê em bêjin îro rol û misyona siyasetmedarên me divê ku ji hemî asta jî asta hunerî de li hunermenda xwedî derkevin li projeyên wan xwedî derkevin em bêjin ewa şewqî aranja ewa şewqî em bêjin lêkolînan bikin em bêjin di her qadê de hunermend derfet werin dayîn bikare vê hunerê bike ha hunermend jî barî li ser hunermend gelek hunermend jî
هشمندی نزیک به هنری بود. اگر به هشمندی نزیک هنری مرو نبود، مرو یا قتل دیگه. مرو یا جوی امبیژن و اورجینالیتی در دخه مرو دخه نوا کراس اگدید مقابله هنر لام جبوی نفشی نو ج اورجینالیتی در دکه و بکراس اگدی نفشین دیتی بار کنه جوی که gerek مرو وک امبیژن پشتا شور مرو وی خاطر نزیکی امبیژن ستران کردی و اثر کردی فولکلوریک به وی شکلی و دکار با پاریزه هوای طلعت هر بجی ترکیه هنرمند تجه دما مرو هنرمند آخفتن هنرمند خواجه به ساعت بروجه باخوه جبر که هنرمند باش جبا که فهمد که باش پیواجوی فهمد که چقا باخوه جی هستی خو نکاره بینه یعنی ناقد داویا هستی بینه لی آخفتن خو امی بردام بکن به گرم ام ستران اکیدی ساچته بکرن کرم که بله بلکه امروز سروکی نامناتوی استران جیگل حز دکر ایرو استران من براستی و کس همیات فیوی و تکوشین دکم از استران اگدی جو جه حز کری جو تماشاوان خو هواره پیشکش بکن از نبینم دلالم دورش دلم سوار بول بردنم حالا بابم بیام دورش دلم ربن سوار بول بردنم حالا بابم بیام ده خود خراب گدسته میگه چخاره فنجانا قمیاتون چوینا میوانا خالی نبود اقدم دی کشکا جیرانا ما خبر نبخیر دانی نگو دور شدله دغید بر بمالمو لو چاخ اسر چاب مردان خود مینا باران نیسان و دار خالی نبود زمین از زمینه دلالو دوره شو برخور مالا بابم بمبانی دلالو ور مالا بابم بربن بمبانی دوازش دوره شدل خردانم کنام سور خرسانی و دوره شدل خرسانی شکمی و سورا سربرانی ده وقت برکانی دای کوباب می بهش پر کنه کاله میا سورا میا سربرانی و زبجم از زبجم پر کراش والا و خلکه بوش چونه نادی گوریا خواری وزنمینم وزنمینم لولو دورشو ساعت تا خوش دنگو دلی تصاوب هوای طلات راستی سروکی نتاو گلک به ستران حسکریه سترانی که گلک باشه گلک خوشه و دنگ تصاوب تجی گلک خوش گلک باشانی زمان هوای طلات نه وقت زانین ایرو 8 روزه
li Türkiye grevê birçîbûnê heye û her wiha li Yewanistanê li me Hûrê jî grevê birçîbûnê heye. Heman demê hunermend ev grevên birçîbûnê wekî têkoşîna rûmeta mirovahiyê pênase dikin. Ez dixwazim ez derwarê wî de tiştek ji hevalê xwe bipirsim lê destpêkê de viya bînin ziman. Heman demê hem îro em bêjin grevên birçîbûnê heye, tecîtek heye li ser derezxwarin azadiya, li ser girtiya ser mehkûma girtî li ser rêberê gelê Kurd yekemîn û hemû rêberê hemû gelan tecîtek heye, êrişekî qirêj heye. Ev pergala hanê ev desthilata hanê make qanûna xwe make zagona xwe bi cînayîne yani yasayê xwe bi cînayîne. Li dijî wî li dijî tecîtê îro grevê birçîbûnê hatine li derxistin. Her wiha hevalê me kesî ku xebat dimeşînin hevserokê me rêveberê me bi rêveberê me xebat dimeşînin dertên em bêjin li qadê daxuyaniya çepemeniyê didin basra çıkamasî em bêjim Tirkî bira baş bîfem kirin hevalê me tên bi çavkirin ev terî nake ev qas tecît terî nake ev qas zilm û teadayê terî nake hevalê me ku hatine bin çavkirin dibin kesî ku em bêjin hevalê ku tên girtin dabên zîndana ew alîkî li alî dinê jî hevalê ku li derva wan berdidin wan jî dibin di malê wan da kelepçe dikin ligê wan kelepçe yani tiştekî edetek nû derxistine dema çawa em bêjin dema heya Spartakus me ev dima diçe din hêre hê ji wê derê ew aqil hêl wê maye yani kelepçe dikin ligê mirova û mirova li mala wî hema de di navçeya wî de mehkûm deyîn ev hat tiştekî yani gelek rêje eybekî pir mezin e eybekî mirovahiyê ye ez dixwazim yani talat hevalê talat yeşîl wek hunermendekê Kurd di çarçovaya em bêjin grevê birçîbûnê û her wiha hevalê ku tên girtin hatine bin çavkirin hevserokê me rêveberê me di malê xwe da kelepçe ligê wan xistine û mehkûmê mala xwe kirine derva jî kirine zîndanekî servekirî derwî da hevalê talat dixwaze çi bêje kerimkê Bele bi rastî jî kîjan hevok mirov karbîne lîteratûrê de acib em bêjin hevokek li hember vê viya em bêjin pênasevekî heye tune ye divê ku mirov em bêjin nava têne ne zimanê Tirkî û Kurdî mirov nava zimanên dinyayê de bigere aciba li hember vê wehşetê em bêjin li hember vê kongujiyê em bêjin kongujî tinê ne em bêjin kuştina însana tê pênase kirin bifikirin nava çar dîwara de kesek jiyan dike û em bêjin wek hemû zindiyên cihanê mafê wî jiyankirinê çi qas girtî jî be çi qas em bêjin dîl girtî jî be mafê wî jiyanê em bêjin di nava napan peymanên navnetewî de hatiye bi xêzkirin û bi navkirin her awayî diyar e lê mixabin em li hember sîstemek wisa îro tekoşîn didin ku hemû peymanên navnetewî ku bin pê kirîne hemû em bêjin hestên mirovahiyê bin pê kirîne em bêjin hemû astên herî jêr da astên ku mirovatî dikeve herî jê qonaxên jêr de dibin piya da îro em bêjin bin pê kirîne ji we astan derketiye êrtik art em bêjin astek awî ku tu bigirî dest îro nemaye çimkî bi rastî ji wisa ye em salên notî bînin bîra xwe em bêjin de em bêjin ku jerên kiryarê wa diyar wek em bêjin dayîkên şemiyê dê dehan dê bîstan salan e li zarokên xwe digerin li va kolana li asê dewletê herî jor de hatin em bêjin qebûlkirin û daxwazên wan hatin ewkirin lê îro ew dayîk mixabin tên jobkirin mixabin tên binçavkirin ew dayîk nebesin û zarokên we dayîka jî ê ku we pênase kirin îro di zîndanan de em bêjin di nava xebatên em bêjin siyasî de wek em bêjin kîjan partî dibe bila bibe yanî kîjan partî dibe yê ku nava kîjan saziyê de xebat dike em bêjin awakî mirovahî bi wijdanî tev bigere ev zulmê qebûl neke derkeve qadan dengê xwe derxe em bêjin sîstemekî hovan wek hovan bi ser wa de diçe digire û dikuje û kelepçe dike her wisa em ji van kiryaran nebiyanîne hevalê min ne em zarokên ku di nava va kiryarên qirêj de mezin bûyîne
لێ ئەم وەک وا ئەم vê قبول nakin em bêjin nirxên mirovayiyê ev qas asla herî jêr de tê bin pêkirin berteka me li hemberî vê ye berteka me li hember em bêjin pêşeroja zarokên va gelan e pêşeroja em bêjin li hember hestên va dayîka ev qas hov tev digerin ev ya nayê qebûl kirin kîjan tu kîjan rûpelê vekî di her çar olî de tu vekî em bêjin peyamên peymanên ahlakî de tu biçe em bêjin simerrahî dewlet tu pêşa biçe em bêjin demê zîgurata jî viya nava tu peymanê mirovayî de nayê qebûl kirin nayê pênase kirin tu wijdan viya qebûl nake ev nêzik heştî roja hevalê me di nava çar dîwara de birçîne û di girava birçîbûnê de ji bedena wa zêdetir tiştek êwa tune ku wiya jî dikin li hember va kiryarin neqirêj ji bo çi ji bo em bêjin jiyanek nava çar dîwara de ji bi rûmeta xwe diparêzin ji bo rûmeta xwe ji bo rûmeta pêşeroja xwe ji bo gelê xwe viya dike viya wek em bêjin hunermendek Kurd wek em bêjin ciwanek Kurd wek zarokek Kurd hûn ça pênase bikin ji kîjan mirovê xwedî ehlak xwedî ewre tu bêjî gelek vê neqebûl kirin li her qada gelek bertek werin dayîn hunermend bi hunera xwe bi amûrê xwe em bêjin wênesaz bi wênê xwe em bêjin êwêjevan bi pirtûka xwe rojnamavan bi nivîsa xwe gelek li hemer vê bertek were derkevin were derxistin em bêjin direng jî mayînek jî ye heştî rojpay xwe heştin em zanin salên heştî de di em bêjin wek 12 îlonê faşîzma 12 îlonê de hevalên me rojê şêstî û tiştekê pê diketin bedena xwe jiyana xwe ji destan astek xelîtîk derbas kirin zaten nava wa kesa de hevalên ku bi dahanê hevalên girtiyên nexweş hene bi nexweşiyên mirinê re jiyan dikin û ku teqez gerek werin berdan li gorî peymana mafê mirova ama dîsa nava çar dîwara tên heştin kesên wisa nav de hene heştî roj pay xwe heştîne em bêjin di eşîkek em bêjin qirîtîk tene gelek yek ku ji xwe re dibêje ez mirovim em bêjin rixmê mirovayî pê re bijene gelek li hember vê wek hunermend wek em bêjin kîjan alî de tu bixebitî ferq wek gelek li hember vê bertek were dayî nayê qebûl kirin îro em bêjin siyasetmedar bi hezaran siyasetmedarên Kurd siyasetmedarên netine em bêjin bi Kurdî wekî dî bi çepkir bi wijdanî tevdigerin jî mixabin nava çar dîwara de bi faşîzmê re rû mayîne yani em viya dizanin em bêjin şerê em bêjin 20 sala 30 sala ekonomiya em bêjin aboriya ve biriya xeta herî jêr de ekonomî em bêjin xilas bûye em îro em herû di rojname de televizyona de dibînin ku dayîk zarokê xwe danî cîrana xwe dikuje bab diçe kolanê întihar dike xwe dikuje ji bo çi ji bo ku em bêjin nikare debara wê malbatê bike mirov em bêjin malbatê artık em bêjin jiyana xwe xilas dike întihar dikin em hatîne em bêjin astek wisa êdî asta mayînê û tunebûnê em divê astê de ne ji wê yekê em çar kes ji mabin yek kes ji mabin gerek li hember vê em dengê xwe derxin em bertekê xwe nîşan bidin û em bêjin daxwazên we daxwazên me ne daxwazên demokrasî û aştiyê ne em wa daxwaza teqez em li gel hevalên xwe û li gel zarokê va gelane wek hunermendek çi bikevin ser milê me jî em ê bikin wek xebatkarên nava me çend nimêze botamiye her bijî ji bo peyamê te biwate hevalê te gelek spas em jî ji hevalê ku girevê birçîbûnê de em ji wan serkeftin dixwazin û her wiha daxwaziya me banka me ji gelê me jî ew e ku piştgirî û alîkarî bidin wan bibin dengê wan bibin beştirekî her wiha kesên ku ji bo qeyrana aboriyê ji bo polîtîkayê desthilata heyî polîtîkayên çewt polîtîkayê xelet jiyana xwe ji destên xwe dadileqînin bi dar de dikin întihar dikin em hêvîdarin êdî pêşiya wî jî bêgirtin ji ber ku eva hunermend bi rastî ben peyamê ku te da peyamê hunermend e yani hunermend naxwaze tu kesekî tu ferdekî tu şexsekî takekesî jiyana xwe ji dest bide em hêvîdarin demek nêzda civak derê ser em bêjin
jiyaneke xweş, jiyaneke aramî. Em işte dîsa strana godar bikin hevalê talat dema me zêde nemaye, em dixwazin zêdeyî bi stran bidin getê û zelal em derbas bikin keremke. بله می به استرانیش دیاری اول خواه بکن اول کو هشت روزه خواه لپای خواه هشتن گروین برچی بونه دا استران جواتک استران امیل ساله هشتیش بو این ام بیجن دوی شوپه دا اول کو جیان خواشته از دویش بو آتی یعنی بیستاندن Kerek. Şıtla bahçe azadi Gülük bedanlı adari Şıtla bahçe azadi Gülük bedanlı adari Ürcün kela diyar mekir bizekiye renk bedikir Ürcün kela diyar bekir bizekiye renk bedikir Ürcün kela diyar mekir bizekiye renk bedikir Ürcün kela diyar bekir bizekiye Şıtla azadi her bici Davadile kurdadıcı Şıtla azadi her bici Davadile kurdadıcı Agrin avadli ferat Navdili zeki yeşinat Agrin avadli ferat Navdili zeki yeşinat Agri azadi petidatine dede ahavelat Agri azadi petidatine dede ahavelat Agri azadi petidatine dede ahavelat Agre azadi petidatine dede ahavelat Şıtla azadi her büji Navadile kurdadıcı Şıtla azadi her büji Navadile kurdadıcı Saata te xweş, dengu dilê te sağ be, hevalê talat her bijî. Hevalê talat. Ez tiştek ha bêjim me di bername xwe de zêde cî de axaftinê. Me du bi hefte berê me hunermend kawa kir û mêvanê xwe, hozan kawa ji Koma Tevçan Avrupa. Lê piştê bername rehnekê haç me ra gotin zêde nîqaş na zêde stran. Dengê hunermendê me gelê xweşin û niha peyam tên heval dixwazin hevalê talat zêde stran bêje em qet naber nedinê germegerm dema me ji xwe nemaye 5 deqê nemaye em dîsa stranekî işte bigirin ji dengê te zelal piştê stranê me xatirê xwe bixwazin hevalê talat keremke em pêşe rexna digirin ha Em stranekî ji bo tanê em bêjin stranekî wisa gelerî ji bo tanê jî em bêjin wisa keremke fermû çi ji dilê te hatiye Bayekî Bayeki te tokro zalim Vajber benim Keviyat keleşe Vavte dergun Keviyat keleşe grozalim Vavte dergun Dönjeve haro serberinim Dönjeve haro grozalim serberinim
Çimeno çimene vay çimenin gidiyor. Çimeno çimen rozalım çimenin gidiyor. Emla çimeno vay soslu benim şirin. Emla çimeno rozalım soslu benim şirin. Davin yalamasın beni reşim. Davin yalamak rozalısın beni reşim. ساعت خوش دنگو دل تصابه او دنگ تو زلال هر لدنبه هوال طلات هر بجی هوال طلات ام تزانی برنامه yani نی ساعت 40 دقیقه هر زیاده 45 دقیقه براستی 4 دقیقه مهیه ام هکت تخوازی سترانه کی دیسا بوی رنگ ج تماشاوانی مرا جگلی مرا بجه جبر ایرو استانبولجی برفا سرحدی هاتیه یعنی تدبیر امسال سرحد برفا سرحد بار کریه کوچا خو بار کریه هاتیه استانبولی و هیجی برت باره گل من ها دمالی خدایه و ویکا بری تزانی لسرحد لبوتانه دم زوستان هات دم سال زوستان نه گل ما گندی دریو جینار دچون جم مالکی کوم دبون شبهه چیت کرن شبهه کی خدا سترانه خو هلبسته خو نقاشی خو جهو کو جلاله کی خو دانیت زمان و هنرمند کدنا واندا دنگ خوش هبونه دنگ بهش هبونه حیا بربان قصبه دنگ بهش گودارت کرن هنرمند خو گودارت کرن ایروجی ام بهجن انفاس کم لبوتان نه لسرحتینه و برفاریه هبال طلات بدنگی خو خوش ام سترانه کی داویج ام بکار جه بگرن باشته به اكاز دلته چاتیه و پشتوی ام خاطر خو ده به طبعا وإذا حيران أي مؤخمين حيران من أبو بوهرة بخوش بوهرة ربنا زين من دباب مردج السركانية بيعت خواري ربنا زين باري بارمان شاخانا دوران بابي فقيبو بيصاقي بندانا دانا كناب جمالي دانا كنا مشاشمتي بخاطر جوري وين ابني يا امان 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 ويا ماين وي في دارو امان 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 من افضل بخير ردي جوان يمنو خلفم خلفم هواره من هواره من هواره از خلفم خلفم وزنی شرمیده بزاره قد یشوره بصدفم هواره من هواره من هواره قد یشوره بصدفم وزنی شرمیده قال عشيران بقافم هواره من هواره من هواره قال عشيران بقافم وزني شرمي
از خلف کنگم هواره میر هواره میر هواره از خلف کنگم وردشم میره بواره قد یه شوره بشرگم هواره میر هواره میر هواره میر گل عشیران بدگم وردشم میره هر بجی دنگ و دل تصابه حواله طلات او دنگ تای خوش و زلال هر دنه به هر بجی گلک باش بو برنامه کی براستی گلک خوش بو تر رنگ تای که حواله طلات جبو بشتر بو اینا ته از دیسا دوباره سنه همو حواله خوش فاست کم ام گوتنه تای هر داوی بگرن حواله طلات چان فرمو گوتنه تای داوی ام بگرن و ام خاطر خودی بخوازن برنامه به داوی دبه بله سری دا حواله کومه تماشا دکن و مد شوپین هم گلک سپاس دکن و جبو و گلک سپاسی خود دشینو کو در فتا گیرو دام گل خورا گشت نه هیویدارم کو پیش روز هم لگیرتیگا هم جی کنجکتورا سیاسی و پیش روز و زلالتر ببا هیوی باوری ما خورد بن اما با آسته که باروجن تاریخ زر خوابدن خوار ملی عبدالله به هفره تکوشینی بکن اما پیش روز خواب به هفره بخوابتن خواه زلال بکن ام دیسا دوباره سپاس دیگه جبو همیا جبو کاب در فت تا این حوالی کو سر تکنیک جا آمدم خاله گلک سپاس دیگن و دیسا ام دی مالا و با جبو همو حوالی نو تماشاوان ام دی بجن ایوار باش گلک سپاس حواله طلات ام جی جبو بیشتر بوینه تا دوباره ام سپاسی خود این زمان در رنگ تا برنامه ما در رنگ تا برنامه دنگ هنری ام جی تا و همو حوالی هنرمند حوال بند تا حوالی خو یه نواد چند مزوپوتامیا هر وها همه هنرمند نیکو گریدای دوزا خویه گل خویه چند هنر خویه لسر خط راستر اساس که راست خبات خود ماشینه امج تاورا جوارا سرکفتن خوازن ریا و تم دایم وکری به باره و امزان گل گرانه چه دستی ماتی امج جم هنرمند خوبن به هر را کلکتیو ام خبات خود ماشینه خبات حوالی کو لسر تکنیک شتاج آن زمان حوالی کو پشت کامera عالی تکنیک داشت مراد من عالی کار ام جوارا سپاس کن حوالی من نواندا خبات حوالی کو د پارتی دموکراتیکا گلان باجار استانبول و هر وها گلن پری پارتیا ما خبات ماشینن لچه تاخیر لچه باجر لچه نوانده حوالی ما چه هنه ام حمیرا سرکفتن تو خوازن برا ریا وانجی وکری به روزی هانا برا مورال کسی خرانه کن روز و درباس به تقص و درباس به سرکفتن نزدیک امجی خاطر خوب خوازن و هفته برنامه دنگ هنر خلاص اماتون داویا برنامه خو حیا برنامه که دنه ببینند خیر و خوشی خاطر و bu hafta Sanatın Sesi programımızın sonuna geldik. Bir sonraki haftada, bir sonraki programda Sanatın Sesi programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.